Ko so prišli prvič begunci k nam v šolo, sem se malo bala njih, ker jih nisem še toliko poznala. Bolj ko so se začeli predstavljati in govoriti o njih, sem jih pač bolj spoznala in bolj razumela. For salon. Cinque pinzari. Pizza. Njihov jezik sem tudi spoznala, kako pišejo in da se kliče paštun. Ko smo bili v Gavorjah, sem bila ena izmed tistih punc, ki smo intervjuvali begunce. In še prej smo si pripravili vprašanja. In ko sem bila tam, sem bila malo v zadregi zaradi jezika, ker sem mislila, da ne bo tako steklo, da se ne bomo dobro razumeli. Ampak potem se je izkazalo, da smo se super razumeli, tudi če oni so govorili malo po angleško in nekateri tudi v njihovem jeziku in je gospod prevajal. Jaz mislim, da bi bilo treba na kakšen način pomagati pri nekem stiku, vsaj tudi površinskem, recimo, z ljudmi, ki živijo tukaj, ne? Ker v glavnem smo ločeni, ne? Tukaj na eni strani so domačini, na drugi strani živijo oni, ne? In edini domačini, s katerimi imajo oni stik, smo mi, ki delamo z njimi. Smo? Introduce yourself. My name is Obedullah. I am from Pakistan. In Pakistan, I am living in Muhammad Agency. Is the border of Afghanistan. And I have two brothers and one sister. And my father and mother he's living in Pakistan in my village. I have to travel in 40 days to Pakistan, Iran to Turkey, and Turkey to Yunnan, Greece, and then Greece to Hungary, and after is Austria and come Italy. Strange. The most strange the problem to the clothes. But now I'm fine. In the home, like a Pakistani culture, and outside, like Italian. I can miss the only food to make my mother food. I had pasta. You like potato? Yeah, no potato. I had vegetable, only chicken and the chichi, you know. Can you explain how you make this? That one, what's this name in Italian? Farina. Farina and salt and water. We mix it and to put 2-3 hours before and after they make. Just check. This is the other type of
वो पंजाबी Mix. मिक्स मेरी पाक मोहब्बत है मेरे दिल भर जान मेरी पाक मोहब्बत है मेरे दिल भर जान तेरा प्यार इबादत है मेरे दिल भर जान मेरी पाक मोहब्बत है मेरे दिल भर जान Mieliście to puszka, dobre? मेरी पाक मोहब्बत है Thank you, thank you. This is here. Yeah, here, just You had party when? Yesterday. Yesterday when the other left. and last night, me and that one, he's going to the Cara, you know Cara, Sagrado. Here in Sagrado in the jungle. You know, we eat some, he's in the fire. Tonight I am coming and sleeping here and just see my hand, he in that smell and my mother smell is like same to same. And I say, just 1 hour and I can miss my mom so much. What's your favorite football team? Real Madrid, And what's your favorite football player? Cristiano Ronaldo. I can in the past tournament I have played in the Lahore. Lahore is the big city of Pakistan in 2009. And after the finish the tournament, I come back to home, and now he's start some little war. What are your dreams for the future? The first I am living here, so thankful for the staff. He so any type he help to us everything. Is Erika and Johnny, Luca, to very thankful for that. And we living here just 20-30 days to living here, and I am going to first my friends living in Catania. He's my villager also, and after I came some work in my dream. I see the Real Madrid match. Zdaj smo pri koncu projekta. Kaj bi lahko še za zaključek povedali? Lahko pomagamo beguncem tako, da jih sprejmemo, tudi če so drugačni in imajo drugačno hrano in drugačno kulturo. Realiziramo, da jih tudi obiščemo. Da jim pokažemo, kaj je od naše kulture in jim to ponudijo, ker bi se tako počutili bolj sprejeti. Da si nekako predstavljamo tudi njihovo življenje in da vidimo njihovo kulturo in da jih sprejmemo. Jaz, ko sem prišla v to šolo, je bilo vse drugače, ker pač v Sloveniji je prav drug sistem in način obnašanja. In na začetku sploh se nisem ulovila, nisem vedela, kam naj grem. In še dobro, da sem poznala eno sošolko že odprej. In potem počasi sem se ujela, malo sem dosti drugih stvari videla, ki jih tam ni. In ko pridem domov, se obnašam tudi popolnoma drugače s svojimi prijatelji. In sem mislila, da bo manj razlike, a na koncu se je pokazalo dosti drugačnosti. Živiš pa kje? V Novi Gorici.